Sorry, roedd hi ddim yn gwylio'r countdown. Roedd hi'n tabbed allan. Ni'n ama nawr, so... Yeah, hello! Croeso i stream pawb. Heddiw, ni'n mynd i bod yn chwarae Made of Scare. Yeah. So, let's just some new game. Cool. Right, so... François. Italiano, Dutch, Espanol. Oh my gosh. Woo! Cymraeg. Iaith Cymraeg i steitlau. Oh, Cymru! Yay. Cool. Enter. Addasir display ar gamma. Yeah, it looks good. Right, let's mynd ar game newydd. Oh, hawdd, normal, neu anodd. Hawdd, please, achos os ni... Fi'n gwybod... Ti angen chwarae yn normal, mae hawdd yn just like... Oes e? Oes e, really? Yeah, mae hawdd am hawdd. Okay, fine. Oh gosh, Shemai Douglas Adams. Oh gosh. Okay, na i gadw ti o. Ti'n chwarae fe o'r ochr ti, felly na gawn ni weld. Ti'n dda gemau arsoed, felly, yeah, fi'n siŵr bydd normal and fine. These are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did. To become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Douglas Adams ar Your yr love, un always. gyda'r un syniad o fi. Elizabeth. Na, but fi'n deall. Ti angen cael little bit o challenge hefyd. Ond I fi, mae easy yn bach challenge. Fi mor jumpy gyda game yma, fi jyst yn fach bod ti'n chwarae fe nid fi, achos... Fi jyst fel... Mae'n swnllid. Fydd yn something? Kira mae'n dweud mae'r stream yn eitha laggy am fi. Yeah. Yeah, we've got to gweld hwnna. Mae'n dweud skipped frames 94%. Oh my god, why? Yeah, a fi. One moment. Let me close Chrome. I got like 900 tabs. Yeah, falle bydd hwnna'n helpu. Okay. Kieran gofyn, ydy ni'n chwarae ar PC? Yeah. Yeah. Falle mae'r safon, achos mae 4K monitor gyda ti, os e? Oh. Almost, yeah. A mae gen i fi Yeah. graphics card that's like absolutely struggling over there. Actually, Yeah. front Okay. ram's being choked. Let's open the front. A falle mae angen newid y display set. Do you have resolutions? Oh yeah, mine's like squished as hell. Let me just... Whoa. Can I open the menu? Gosodiadau. Opsiynau graphic. Let's change that. Can I... Dwi methu gwasgu fe. Can't click it.
Oh, right, take defnyddio'r arrow keys. Os rwy'n rhoi mewn 1920 1080, just so mae'n edrych yn nice ar y stream. Yeah. Will that give me the border? Yay, that gives me the border. Nice. Fantastic. Okay. Felly Ond ti... nawr mae'n a border ar y stream. 1 minute. Oh, mae'n okay. I'm just newid yr game capture. Okay. Oh, rwy'n ni'n gwneud display capture ac game capture un pryd. A dyna pam, falle. Fi'n siŵr os ti'n troi un o nhw off, bydd e'n ffain. Yeah, roedd y display capture just like tu ôl there. Douglas Adams wedi rhoi comment diddorol. Shh! Paidiwch dweud neb. Yeah. Oh, man, my game capture just 2 black bars now. I don't know. I don't know. Okay, if I unlock that. Cool. Mae Mike yn gofyn, ydyn ni wedi chwarae Amnesia? Na, rwy byth di chwarae fe, ond dwi di gwylio pobl arall yn chwarae fe. Okay. Ydy Amnesia yn fath o gêm arswyd hefyd? Yeah, yeah. Okay. Yeah, mae'n tebyg i hyn. Cool. Yeah. Yeah, hyn yn problem am cael... Like, hyn yn problem efo'r widescreen monitor. Mae'n really galed cael yr actual like, screen capture ffitio. Yeah. It's like, ugh. Dwi'n troi hwnna I just that one, just so mae'n edrych yn okay. Okay. Did that? Okay. Fel cinema mode. Ydy wedi gwella'r y problem oedd fan'na cyn? Dim clem. Okay. No, let's just do that one. Oh, hydrate. Diolch. O, fi angen nôl di o te. Na gadael ti I sortio hwnna mas te o byddai nôl gyda dŵr. Yeah. Right, window capture doesn't work. Okay. Oops. Oh no, why did I open Chrome? Go away, Chrome. So yeah, ma Mike di roi bach o gwybodaeth yn y chat ynglyn â Wales Interactive ar fath o gemau. A ni di chwarae peidiwch cnocio dwywaith, sef Don't Knock Twice. A ma hwnna'n gêm arswyd really dda. Wnaethon ni playthrough cyfan o'r gêm, a oedd e'n great, a ddim problem o gwbl. A wedyn, yr ail playthrough, o'n i'n stuck ar un man, a oedd ddim ffordd o pigo fyny un item, a oedd e basically ddim gael ni cario ymlaen. Ond, ar y cyfan, di joio'r gemau Wales Interactive. Felly, ie. Falle, os rwy'n rhoi hyn... Oops. Na.
Actually, hynna edrych fel mae'n rhedeg okay now. Yeah. Okay. Oh, edrych, ma... Fi'n gallu gweld beth ti'n neud. Ond ti'n gallu gweld... O, Y rhaid Skype- gweld ti. Ne, fan'na. Yeah, ma' hwnna'n freaky. Fel dau yn siarad gyda'i gilydd. Tech demo perffaith fan hyn o. Tech demo, oh god, no. Brilliant. Tech problems. Yeah, problemau. Yeah, mae'n edrych yn llefyn nawr. Ti jyst angen cael gwared o Skype. Oh, man. At least mae'r doi gwyneb yn sync gyda'i gilydd. Bydd yn weird os bydd yna delay rhwng y ddau. Bydd ddim yn neud synwyr chwaith. Yeah. Right, ydych hwnna'n iawn? Te? Mae'n edrych yn okay ar preview fi, ond... Okay. Yeah, really angen upgrade o'r graphics card fi. Okay. Yeah. Rwy fi yn meddwl am aros tan, you know, graphics cards newydd yn dod allan, ond rwy fi Yeah. really eisiau y monitor hyn, a rwy fi'n ar offer. And I was Oh. like, come on, I can't. Yeah. Right, rwy fi'n pigo lan rhyw fath o llyfrau just now. Oh, Okay. So Cameron take two. O'r pwynt yma. Oh, actually, os mae rhywun yn just ymuno gyda ni nawr, beth ni wedi dysgu yw bod merch yn meddwl bod rhywun yn trio defnyddio hi fel o'n nhw wedi defnyddio'i mam. So, fi'n credu o'r cutscene diwetha, dyna gyd ni wedi dysgu hyd yma. Lockhead cerddoriaeth. Mm. Hey! Cymru! Come on, Cymru. Oh, rhaid fi'n mynd I just gadael fy... Fy'r, instruments fyna. Rhaid cael blwmyn blinds rwy'n methu gweld unrhyw beth. Mae'r hael yn just like... Oh my god, hyn yn creepy train. Oh, rwy'n fi'n meddwl rwy'n dweud redeg am eiliad. My god. Right. Ble mae conductor? Wedi mynd. Yeah. Oh my god. Train station hyn yn health and safety nightmare. Yeah. Nôl yn y hen ddyddiau. Ddim lot. Pryd hynny. Yeah. Oh, mae'n tiny! Mae dim ond fel dau carriage gallu aros ar, gallu fel disembarco. Irish Sea. Scare Island. Ydy hwnna sut ti'n pronounce fe? Scare? Grand reopening, Scare Hotel. Special performance by Mae Elizabeth Mike yn Williams. dweud, mae fe wedi bod ar platforms fel na yng Nghymru. Yeah. Yeah. Wel, beth sy'n neud hyn yn cyffroes hefyd yw ffaith bod hwn wedi selio ar tŷ go iawn. Felly, yeah. Mae rhywun wedi colli handbag nhw. Dwi'n gallu troi sensitivity dan, oherwydd mae'n really isel. Paidwch dweud redeg, my god. Scare Hotel, Scare Point.
Pam ydi yna heartbeat? Yeah. Pam ydi hyn yn edrych fel mae neb wedi bod fan hyn am blynyddoedd? Yeah, mae yn. Mae yn. Dim o opsiwn, mae rhaid I chi mynd I gwesti scare. Oh dear. O, diolch. Helo? Unrhyw un? Alright. Cutscene? Na. Na, rhaid fynd trwy'r blymyn... Oh. Gochelwch y ci. Gochelwch y ci, o ti'n... Ti'n mynd tu ôl fi ta? Yeah, fi yn. O falle os fi'n neud refresh, falle bydd e'n bach yn well. Ond fi'n credu ma' 'na bach o delay. Yeah. Yeah. Oh, it's not nice. Sa'n hoffi hyn. Mae hwn yn mynd I bod yn hilarious o. Gyda'r delay. Sorry, na I ddim spoilio'r tension. An arbed. Alright. And it was in no small part due to my newfound fame and fortune that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work which... Mother? Mother? Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. Cool. Right. Nôl ar y piano nawr, o? Yeah. Ah. Oh. Mae fe Batman VR gyd droso eto. Peidiwch atgoffa fi. Ugh. Mae'r pond hwnna edrych fel mae'n gallu cael ei glannu. Glanhau, Yeah. rwy'n meddwl. Glannu, liminal. Glannu, mae hwnna'n gair newydd. Rwy'n mynd I glannu yn y pond. Neu glanhau. Glanhau, Glanhau? ie. Neu glanio os ti'n neidio a ti'n glanio yn pond. God, mae cymeriad fi ddim yn... Beth di hwnna? Mae'n edrych yn hwyl. That's redig out of it. Oh. Heyo! Dewch nôl, ci. Oh gosh. Dewch nôl!
Ie, mae cymeryd fi yn mynd allan o breath really gyflym. Yeah. Yeah. Dwi di rhedeg 3 step. Yeah, fi'n gwybod. So, ydy e'n dyn? Neu Dwi'n meddwl mae'n fenyw? dyn. O, fenyw. Na, fenyw yw hi, achos oedd hi'n dweud just fel mam fi. Meddwl hwn yn y person mae dyn hyn yn gweld. Ah, right, okay. Scare Hotel. Oh, hwn yn cool car. HH. Double H. Triple H's little brother. Hello. Wel, mae'r Be? Rwy'n mynd i dweud joke ond dwi wedi anghofio enw'r app. Oh, fine. It's gonna be a good joke. Oh, right dweud bod y canu really'n atmospheric ac yn creu teimlad really nice. Yeah. Neu arswydus. Hello. Okay. Gosh. Fi'n credu ar ôl gwylio'r gêm yma, byddai byth eisiau mynd i Pen y Bont eto. Yeah. Byddai fel, na! Ond dyna lle mae nhw wedi... Dyna lleoli Wales Interactive, sef Pen y Bont, yn agos iawn i y Sony factories. Yeah. Oh. Ooh. Ddim yn Scare Hotel, by the way. So Wales Interactive wedi lleoli yn Scare Hotel. Bydd hwnna'n freaky. Oh, mae'n y gwaed ar y llawr. Mae Mike yn gofyn beth yw y game engine. Ddim siŵr. Gallai ffindio mas. Ti'n chwarae. Hello. Thomas yw e. Ydy ti o hynna, Elizabeth? Unity. Mae cwestiwn fan hyn wedi dweud... My Thomas! You do not know how wonderful it is to hear your voice. Mae'n dweud we're using Unity game engine with a high definition render pipeline and a no I do not have the post words or processing heart to stack. voice it. Felly, Mae'n It dweud bod is e'n far gwthio too fe i terrible to eithaf. recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. Oh. My father and uncle, the staff, they have been beguiled by the darkness that inhabits this place. Oh. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. Unwaith mewn unrhyw beth arswydus, I pam maen prayed nhw'n that you dweud y received gair it, hoped atig that you would fel come. lleoliad. Ti'n gwybod ti I mewn know gwybod. my request must Mae have jyst yn seemed strange, gweiddi ato chi, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this.
My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. Oops. Ah, go away, Windows. Right. Great. I'm gonna find your little brass recording things to... Room service, hello. What is that? No, didn't I? Right. I got it. Right, dweud, mae y ffaith bod nhw wedi mynd am actio llais yn y gêm yma. Fi jyst achos dim ond peidio cnocio dwywaith sydd gyda ni gymharu gyda o ran... Fi ddim wedi chwarae Soma. Wyt ti wedi chwarae Soma neu wedi clywed amdano fe? Yeah, dwi wedi clywed amdano fe. Ond fi ddim wedi chwarae fe. So, dim ond peidio cnocio... Ond yn hwnna, oedd e gyd yn text, oedd ddim actio llais. Ond os mae'r actio llais yn dda, mae'n really gallu rhoi lefel arall i'r gêm. So, hyd yma, really dda. Nice. Right, so, ti'n gwybod bod rydyn dweud bod nhw'n llaf neu atacio unrhyw un sy'n gwneud sŵn? O na, mae ddim yn un o'n nhw, Just fel Resident Evil 7. Neu, ti wedi gweld Alien Isolation? Mae hwnna kind of same kind of game lle chi angen cuddio. Unwaith ti'n gwneud unrhyw fath o sŵn, mae nhw gyd a... Mae'r alien yn lladd ti. Jesus. Hello? Service! Ding! God. No. No service. Okay. Gosh. Right, you lose a star on the review on hwnna, hotel. Yeah. TripAdvisor. Just, No service, blood on the floor. Yeah. Brunt. Methu nofio yn y pwll. Yeah. Na dwi. Come on, bar service hefyd. Oi! Roi fi pint. Oh god. Oh. Oh god. Okay, let's go. Ble ydw fi'n mynd te? Mae'n drws fan hyn. Mae'n dywyll, mae'n really dywyll. Mae'n dywyll. Mae wedi cloi. Un seren, mae Mike yn dweud, dim digon da. Sôn am y gwesti nawr, nid y gêm. Gosh. Mae un seren i dyma. Gormod o llwch ar y llawr, fi'n credu, mae hwnna'n cael. Mae'n dros o hyn yn agor. Oh. Reception and toilets. Oh, yeah, rwy'n ar y trin hynny am oesoedd. Gormod o ddŵr. Yep. Gormod o cwrw. Mae gan o wain TBS. Tiny bladder syndrome I bobl sydd ddim yn gwybod beth yw hwnna. Hello. Ooh, map. Oh god. Oh. Oh no. Pam yn y byd ydy yn y map fan hyn efo bells. Oh. Sa'n hoffi hyn. O, falle chi angen neud e mewn rhyw fath o trefn. Fath o riddle fan hyn.
Oh god, beth am os angen defnyddio hwnna I like Goleo. lure pobl I ffwrdd. O ie, falle. O, ti'n gallu dychmygu os mae fe'n rhywbeth... Ti'n cofio fel... beth oedd y game na? Double Shift a Night Trap a kind of thing yna. Oh, Ond sa'n agor. Sa'n credu mae'n CCTV ddo, fan hyn. Mae tipyn bach yn henach na hynny. Yeah. Hello? We're just like shaving duty bach. Fi jyst yn falch mae ddim mewn VR. Yeah. Bydden ni jyst ddim yn rhoi'r headset ymlaen. Okay. Okay, nice tea bach. Oh. Oh. What? Oh, mae wedi clywed. Okay, that's mynd draw fan hyn. Pam ni drysau nhw wedi cael? Rydw i ddim yn cael nhw! Oh my god, mae mor... blwmin dark. Ie, mae fe'n dywyll. Dywyll. Mae Mike yn dweud dewr der o wain. Dewr der. Ie. Ie. Neu bydd angen pants newydd arno fe, fi'n credu. Cyn bo hir. Ie. Oh. Mae'n dusty mewn fan hyn. Ie. Isaac Williams. And our bed. Oh. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, What in all hells? Is that filthy mongrel inside again? Father, she still pines is all. She misses... I'll give it a reason to pine. Come here, you mutt. Abraham? Abraham! Where is that useless brother of mine? Father, please! Please, she just misses Mother. Abraham! Abraham! I'll be rid of this dog once and for all. Okay, remember if on a drws. Oh my god. Oh no. Gall gweld hwnna. Ti'n gallu gweld yr shadows? Dim eto. Na. Let me out! For heaven's sake, let me out! Oh, is someone there? Let me out! For Mae heaven's fe'n sake, let really me out! dywyll o. Yeah. Can anyone hear me? Ydw fi'n gadw fy Let me mas? out! For heaven's sake, let me out! Fi ddim yn siŵr. Let me out! For heaven's sake! Let's gael fy mas. Who's there? Who are you? Oh Neidio'r. gosh. Neidio Dewis. Fenyw yw Thomas Evans. Henry! Henry Hughes. You must get Oh, out. Neidio'n Hurry! skip. We Okay. must get this door open. Aha, okay. Neidio. See, bydden ni just yn dweud skipio fi ni. Why do you think? Yeah. They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Skipio fi. Please hurry. Do something. What? No! No, don't leave me. They might return any minute. Oh, do something. I can't break it down from my side. Good. Good. Try again. Harder, man. Throw yourself into it. Wait. No.
Oh God, please, no. No, don't do this. Whatever you want, I... Oh, Oh. Ripperoni. Oh. Oh. Hello? 50 hwnna. Oh! Dol Gerforio. Ugh, God. Bin it. Heno, heno, in land bach. Don't know the tune. Sorry. Oh great, Yeah. yn un power generator. Right. Mae rhywun mynd I troi hwnna bant. Rhywbryd yn y game hyn, 100%. Dol gerddoriaeth. Oh no. Huh? Oh, mae'n locked. Oh, di hyn dumbwaiter. There we go. Beth oedd fi'n dweud? Beth oedd fi'n dweud? Ti wedi dweud hwnna. Damn it. Mae rhywun yn cnocio ar y blymyn ffenestr yna. Oedd y cnoc yna, falle reference I peidio cnocio dwywaith o, maen nhw'n hoffi wneud hwnna, dyn nhw, fel Ie. datblygwyr. Oh god, roedd y gwaed ddim ar y ground just now, oedd e? Ah. Mae'n ddim ar glai edrych boi. Mae Mike yn dweud cuddio. Oh, Cuddio. edrych, mae'n y gwaed ar y llawr nawr. A rhaid, drws hyn. Ddim locked, dim mwy. Oh, mae... Yeah, no, wait, never mind, it is locked. Alright, bye. Over. Actually, ydw I gallu mynd mewn o dumbwaiter peth yna? Right. O! Ydw fi really eisiau mynd i'r basement? Nope. Hell no, not going to the basement. Attic a basement yna'r doi lle gorau mae Bookie Boars yn byw. Yn bwganod. Hyd yn oed. Oh. Ooh. Beth di hyn? Oh, oh, how cool. Hello. Oh, pitch mynd. Babel Taylor Williams. Nodiadau. Ydw I actually gallu dall... Oh! Oh, fi'n eisiau darllen hwnna. Hwna'n eitha creepy. Yr fersiwn yna o Calon Lan yn eitha creepy hefyd. O'n i'n gwrando ar. Edrych, mae'n allwedd mewn y skull. Cool, ac yr angen ffeindio rhywbeth. Mynd mewn hwnna ta.
O, edrych! Mae'r fel y can yn cael ei pumpt mewn i'r clustog. Pwy bynnag sy'n eistedd yn y carreg. Cylinder cerebrus. Nice. Cool. So mae gen i... Beth o hwnna? O, mae jyst fi, Cerbyn. Dyna sy'n neud y tunes. Ti'n gwybod y cylinders na? Yeah. So mae gen i un o'n nawr. Faint dwi angen? Fi ddim yn cofio. 3, fi'n credu. 3 ydy. 3, fi ddim yn siŵr. 3 neu 4. Cool, so rhaid i ffeindio allwedd. Hwna. So nawr yn gallu mynd lawr yn y basement. Okay. So either gallu mynd lawr yn y basement, neu oedd na ffordd arall? Like, lan fan hyn? Gwrthwynebu ei gan. Gwrthwynebu ei gan, okay. Oh, mae yna organ... Oh! Dyma ble rwy'n rhoi... No. Dyna ble rwy'n rhoi y pedwar cylinders ta. Cool. Fi'n credu, pam nhw'n rhaid gwrthwyneba ei gan yna, maen nhw'n fel... Fi'n credu fel resist. Yeah. A 4 yw e hefyd. Right, okay. Alright, basement my hun te. Woo! Let's mynd lawr y basement. Yeah. O'n i ddim yn gwybod wyt ti'n chwarae'r organ, Owain? Eitha da. Diolch. The basement. Ble mae'r hwyl yn... Yeah. Mae dweud y spel yn ôl soundtrack da. Fi'n credu mae'n eitha cool achos so ti'n gweld unrhyw gêm gyda soundtrack gyda caneuon traddodiadol Cymraeg. So falle bydd pobl yn chwarae gêm yma byth di clywed am Gymraeg fel iaith a meddwl, beth yw hwnna? A joio fe, pwy sy'n gwybod? Falle bydd nhw'n neud bach o ymchwil. Okey-dokes, cool basement. Unrhyw beth gyda mannequins, come on. Maen nhw'n mynd am y pethau iconic, scary, Yeah. brawychus, hyd yn oed. What? Who's there? How long have you been there, Uncle? Oh, don't stop, lass. Go on. I enjoy hearing you practice. You've nearly as fine a set of lungs as your mother. How dare you? Get out! Get out of here now! You're just my father's oafish tool. Tool, am I? What the fuck do you know about it? No, that will be you, lass. You'll soon see. And mark me when I say that the only instrument here is you. I said get out! Go! Come on, leave me be! Of course. As her hoity-toity fucking ladyship commands. God, that man! But what did he mean?
Lovely family. Oh. Hello. In Green Manor basement. Hello. Oh, Jesus Christ. Oh my That god. ain't a knife! How much did you try it in Australia? Alright, a knife? Oh my gosh, mae sŵn yna though. He's huge. Oh! He's huge. Oh my god. I'm can't. What do you do with that, really? Beth? Gosh. God, ie, dyna oedd y jumpscare gyntaf, ti'n gallu gweld bod yna delay rhwng y ddoi beth ni'n gwyl, wel. Oh my gosh. Ti'n gwybod beth fe'n actually reminder fi o'r yr un o Resident Evil? Ti'n gwybod un huge Yeah. hwnna? Oh, beth... Ie. Fi'n gwybod yr un. Beth yr un sydd yn gyrru'r car yn y garage? Na, oh, what's his name? Na, yr un efo, like, mae'n mewn suit, a mae'n massive, a mae'n just, like, Ah, cerfed at y ti. Like, dude. right. Oh, Resident. Alright. Yeah, ar fel y PlayStation 1. Oh, okay. Oh. Ni'n meddwl am yr un. Nah, but like the yeah, Resident Evil 1 remember if it man. Bloodwind's nervous tonic. Yes. Tonic. Oh. Yes, tonic. Yum. Diolch yn fawr. Tonic nerfusrwydd Blodwyn. Diolch, Bloodwyn. Bloodwyn, boy. Oh. Hello. What a phone. Ah, jeez. Mae'n mynd I bod yn just cerfyd rownd y tunnels hyn nawr ydy e. Oh, yeah. Mae'n ar ochr arall. Wait, ble dwi? Come on, big lad, ble ti? Rwy ti'n mynd o'r ffordd hyn? God, oh no. Elizabeth, wyt ti yna? Wyt ti'n ddiogel? I'm here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. Oh. I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too... They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. Of course. It's the banker on the phone. No deal, no. No deal, Noel. Mike yn dweud. Oh, da iawn. Oh gosh. Dear God, that's horrific. Yeah. I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of be see in the helping box. all of them is finding the cylinders. Death, yay. Mae rhai o gymeroedd... Mae rhai a gymeroedd y dyn yna allan nhw ddim gweld pan ymddangos. But why? What do you think is wrong with them? I knew noise attracted them, but what happened to their faces? Dwi di ffeindio un o Mae rhai a gymerodd y Well dyn done, my yma. love.
There's hope yet for Dyn us nhw all. ddim gweld, so y The pobl others should be drwg here in the yna, hotel maen nhw or in the grounds. Oh. Please, ddim gyda take llygau. the utmost care. And Take if the they don't utmost answer, care. it means I've had to hide. That they've come back. Cool. Diolch, Elizabeth. Let's ffeindio'r dyn mawr hwnna. Hello. Oh, jeez. Oh, hyn yn edrych yn hwyl. Why? Ugh. O, clustogau? Efe clustogau? Neu shoots o ryw fath? Sa'n siŵr beth sy'n mewn o bags. Oh, right, fi'n deall. Oh, gosh. Heno. O, ti di cael e. Oh, hyn edrych yn hwyl. Oh gosh. Ef hwnna'n drwm. Pam yn y byd ydw fi'n, like, cerfed? Hello. My god, mae fe'n gyflym. Okay. Gwych. So, ti angen ffeindio'r holl fel cylindrau na heb cael eich lladd gan y pobl sy'n methu gweld. Yeah. Waw. So hwnna'n mynd i bod yn hawdd. Bydde wedi bod os ti wedi rhoi'r set yn hawdd o. Yeah. Or a galed. Yeah, Gwneud e normal. Yeah, of course. Cyrcydi fel yw fel squat. Neu crouch yfe, cyrcydi. Yeah. Rhaid bod hwnna'n crouch. Hwnna'n gair newydd. Hwnna'n cool. Hello? Oh great, mae yna like pethau yn y awyr sy'n gwneud fi pysychu. Fifty hynna. Oh! Esgidiau! A Welsh lullaby. Helo. Unrhyw un lawr fan hyn. Pwy sydd wedi rhoi canwyll ar y llawr? Na ddim yn da.
beth fi dwi hwnna. Actually, rwy'n just mynd I mynd I ffordd arall yn y tunnel hwnna. A rwy'n fi'n clywed... like... little lullaby thing. Okay. Oh, edrych, mae gen I map. Yeah, rwy'n gallu clywed like the lullaby thing. Oh, dyna fe. Yeah. Oh, it's a dead end. Never mind. Page of poeni te. Tri, ti eisiau fi trio rhannu fe ar Discord efo ti? So ti'n gallu gweld e fel mewn real time. Oh yeah, please. Os ti'n gallu, a mae pawb yn gallu, ar y stream yn gallu dweud os mae fe'n effeithio'r Yeah. stream neu beidio, ond yeah, please, just achos mae'n spoiler fe tipyn bach pan fi'n cael ymateb ti a wedyn fi'n ymateb pwy Yeah. Right, ready. Okay, cool. Ready mynd live mewn Discord. Right. Actually, rwy'n just try Os Discord. mae'n gweithio, mae'n awesome. Discord voice away off. Neu roi... Okay. Ti'n gallu gweld e? Oh, amazing, mae'n gweithio, perffaith. Hey. Diolch. Alright, let's mynd mewn blwmin thing in whatever this is. Oh. Cool Drws. Cloi hynna. Lan y grisiau. Oh. Oh na. Nid ti allan y tŷ. Oh dear. Oh. Oh my gosh. Mae hwnna yn horrible. Yeah. Diolch am hwnna. Thing. Beth di hwnna cael ei galw? Phonograph? Yeah. Rhywbeth graff. Pwy di blwmin rhoi y coed ar dan? Oh, ti'n gallu gweld y things. Hey, Gyda o! fe- Oh dear. Ken Blan. Oh my gosh. Pan fyd fi wedi fel pigo nhw lan, ydw i gallu taflu nhw neu rhywbeth? Na. Oh my gosh. You ugly. Uh, Gosh. Okay. Oh no. Hey, how's it hanging? Nah. Okay,
Oh, mae like... Oh, what? Mae'n un arall? O, fi just wedi mynd, like, mewn... Yeah, fi just wedi troi... troi round. Yeah. Okay, mae'n tan arall. Tan eitha neis. Tan eitha neis, mae'n yn diddorol. Fel yn lle tan horrible, scary, neu... Ci. Blaidd. Ydy yn ci neu blaidd? O'r ci o blaen, falle. Yeah. Diolch yma, ci. Yeah. Rwy eisiau petio ti. O, hyn yn edrych yn hwyl. Oh dear. Hwn yn edrych yn fresh. Yeah. Fresh greaves. Oh, na. So nhw wedi wneud lot o ymdrech i claddu'n ddwfn chwaith. Na. Achos mae fe fel mownd uwch ben. Fel arfer chi'n neud o dan. Ie. O, ble fi'n mynd nawr? Try fan hyn, okay. Helo. O, mae 'na canwyll ar y greif hwnna. Helo. Yeah! Tonic. Diolch am y tonic. Grave tonic. Y hoff math o tonic. Alright, mae'r ci jyst wedi mynd I ffwrdd rhywle. Dwi'n methu agor hyn? No. Mae fe canwyll fyna just nawr. Nes I ddim sylwi. Na. Na fi. O na. Beth fi angen mynd? Sy'n map? Na. A dilyn y golau. Helo. Ti'n mynd lan fyna? Neu'n rhaid mynd rownd? Na, rwy methu mynd lan fyna. Ah. Oh gosh. O! Bloody tan. Oh. Stim fi drafod yn. Oh. Siwr bod rhywbeth fel drwsyn angen gwneud. Yeah. O falle defnyddio'r tân? Na. Defnyddio'r tân. Os oes Ie. brigen neu rhywbeth. Ond... Fyna... Dim byd amlwg fyna. O, ti angen pigo rhywbeth fyny ar... Oes yna rhywbeth... Na, ti methu. Beth sy'n lan y grisiau yna? O, dyna'r un peth. Ie, mae yna ysgol mewn fyna. Ah, oce. Rwy'n methu agor e. Rhaid bod yna ffordd I mynd flawr, Ie. falle? Fel twnnel. O, darllen beth sy'n ar fyna. Aha! Dyma ni. Prudence Williams. 2018. O na. Oh, sick na. top hat. O na. Hello. Can we tell top hat, please?
grab with un ar yet. Falle. Ie, dyma fe. Oh. Nice Na top. fi- Oh, na. Oh. Oh, creepy. Ugh, a fi. Oh na. Oedd hwnna gyd yn rhan o'r cutscene? Yeah. Okay, fine. Oh! Rhywbeth stuck yn... Right. Yna'n mynd i brifo. Yeah, that's great. Oh! Ach, a fi. Ah, Ah! Nice. I'm no doctor, but that doesn't look Ah. good. Bach o Radox neu Dettol neu rhywbeth sy'n angen nawr. Hell yeah. Oh. Oh, we got to cauterize a wound of a lamp in. Yeah. Oh, Ydy'n crypt! gadw ti? Yeah! Nah. Oh, pity. And then crypt. Woo! Llyfr cult Jebediah. Oh. Uh-oh. Mike yn dweud dal fy llaw. Ie, a fi. Ni gyd yn teimlo'r un ffordd. Anwylaf frodyr a chwiorydd, mae uchel gyngor y rai tawel yn eich gwahodd i fawrygu ymhwer y gân ond ffynhonell, gyda'n gilydd cawn wir reolaeth. Byddwch yn sicr o ddod a'ch arlwy o gnawd ac esgyrn gan y berthu'r gwendid o'r tu mewn, i ymuno â ni yn nefod yr ail eni. Cofiwch eich dillad i rai tawel i warchod rhag gelenod, gwan yr aberth. Mae'n hanwyl ddisgybl tawel Prudence, sef y merch, wedi gwirfyddo offeriades. Dyma anrhydedd mawr iawn i ni gyd. Bydd ei swydd yn cael ei hiro yn ein cynulliad nesaf o frodyr a chwiorydd. Dy eiddot yn dawel Jebediah Williams. Troie, falle bod rhywbeth ar y ochr arall hefyd. Clic fi'n credu. Oh my god. O na, mi ddim. I archwilio? Oes yna rhywbeth ar ochr arall? Na, dim byd. Anghofio fe. Intense. O na, dim byd. Great. Mae'n just yn nice i gwybod bod ni wedi edrych ar bopeth. O, fi'n credu mae mic ti off. Oh. Oops. There we go. Cool. We kind of thing full screen, so they actually got to call the game. Oops. Transform. Stretch the screen. Oh no. Wow. Right, dyma ni. Hwna'n gwell. Cool. Right. Let's explore a crypt. Hello. Unrhyw un kind of byw lawr fan hyn? That's all well and good you saying that, but I don't see why I shall need your assistance. I like it less than you. I have other jobs need attending, but your father insisted. Make sure she practices. She must be ready. His very words. Be ready for what? This here contraption is spinning. So go on with you. Start your He singing. said be ready for what? Well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass. Are you bloody well gonna sing or what? Navy blue. Fine then. Let I'm go
Arswydus yw spooky yn Gymraeg, Mike. Jyst i ti gael gwybod, arswydus. Terrifying yw brawachus. So, Brawachus. brawachus. Arswydus yw fwy spooky. My god, mae'n dawel... Dawel? Dywyll. Dywyll. Hwna'n gair. Fi ddim wedi clywed y fersiwn yna o Calon Lan o'r blaen. Oh my gosh. Unrhyw beth, nhw jyst wedi rhoi e gyd yn y minor key. Yeah. I wneud yn fwy... lawr... Fel ogof, is it? Oh gosh. Dod nôl! Oh. O, mae'n sgrechian. Dyma'r bit yn yr ogof. Chi gallu cael eich pickaxe i gael y diamantiau. Yeah. Sorry, game anghywir. HMS Providence. Me pirate treasure! Oh, We loot. Parties are. Rwy'n fi'n sheifo fy pirate barf cyn y stream. Oh, bydd hwnna wedi bod yn dda, Yeah. actually. Doedd ti wedi cael llun cyn. Yeah, well, remember fi yn cymryd un. Rwy'n Ah, edrych okay. yn doniol. Wel, os ti'n edrych ar eich ar uchafbwyntiau fideo YouTube, Yeah. oedd e fanna dde. Oedd Na, gyda chi... rwy'n fe hwnna cyn rwy'n right. 50 Shades. Siafo fe. Siafo. Siafo fe. Lawr i parod. Rwy'n allan fel hwnna. So rwy'n Yeah. just siafio'r ochrau a cadw Oh, canol. okay. Rwy'n Okay. edrych yn hilarious. Cael bach o goatee fydd yna wedi bod yn donio. Trydydd o Chwefror 1874, ysgubodd storm y ganrif drwy'r Ynys Neithiwr. Dywedan fod dynion wedi gweld llong oddi ar yr arfordir ac mae fy nhad wedi'n gorchymyn i ddiffodd y fflamau'r ffagl. Dywedodd y dynion wrthyf fod llong wedi drillio ar yr arfordir carreg i'r dwyrain o bwynt y sger. Roedd yn mewn ryfeddod yn sgil maint y llong ac wedi ei ysgrythu ar blac ar ochr porthladd y llong roedd ei enw HMS Providence. 10 Chwefror, dan ochrymu'n fy nhad drosglwyddodd fy ngwyr weddillion y llong i'r ogof o dan bwynt y sger. Llwyddo ni i achub yr hyn allwn ni o'r llong, unrhyw beth o werth yn bwysicaf oll gynnwys hold y cargo. Darganfuwyd rhywbeth yn y drilliad wedi ei gladdu yn hold y cargo, rhywbeth rydw i heb ei weld erioed o'r blaen. Mae'n fyw ac mewn cyflwr trychinebus iawn. Mae fy nhad yn credu ei fod yn ffodus ei fod yn wan oherwydd ei fod yn ceisio canu. Wrth dadlwytho'r cargo, ddechreuodd rai o'r dynion ymddwyn ryfedd ym mresenoldeb y creadur hwn. Ymddengys bod ei ganu'n cael effaith arnynt, hyd yn oed yn ei gyflwr gwan. Rwy'n teimlo bod hyn yn ryfeddol ac mae angen gwneud nodiadau. Mae fy nhad yn dechrau poeni. Mwyau i gyd rwy'n ei ddysgu am y creadur difeddol hwn. Mae'n ymddangos bod y gân mae'n canu yn denu ei ysglyfaeth mwyn iddo allu bwyta a goroesi. Mae fy nhad yn dechrau gweld potensial y bwyst fel hwn a beth allwn ni ei gyflawni gyda'i bwer os gallwn ni ei harneisio rhywsut. Mae fy nhad wedi dechrau defnyddio'r creadur hwn uwchben pwynt y sger wedi ei glymu wrth y ffagl mwyn cynorthwyo wrth ddenu llongau yma. Gyda hyn, gallwn gynyddu henillion potensial o'r drilliadau. Gallai fod gennyf syniad o harnesio'r pŵer hwn. Sorry, wedi clicio rhywle. Ymhellach, gyda chymorth fanwyl Prudence, byddaf yn cymryd peth amser i gyflwyno hun i'm tad i gael sêl ei fendith. Oh my gosh, mae fel sirens. Ni'n gwybod fel, sirens neu mermaids a pethau. Y syniad bod nhw'n denu pobl a wedyn lladd nhw. So, falle dyna beth oedd nhw'n sôn am defnyddio hi. Achos mae'n gallu canu'r caneuon yma, swyno pobl a wedyn lladd nhw. Oh god. Oh god. Rwy'n ffynnwth yma ar y TripAdvisor. Na. Wel, adloniant am ddim. Red button.
No. O! Hen bach. Dyna'r ysgol. Taylor and Lewis Carts. Hen blaid bach. Hen bland bach. Hen bach. Hen bland bach. Mae Mike yn gofyn, oes gennych chi crowbar? Na. Yn ffodus. Na. Falle rwy'n ffeindio un? Ie, falle. Neu, let me just edrych rwy'n fan into beth bach. Crowbar yn handy right nawr. Yeah. Ar hwn yn obviously edrych fel mae rhywbeth. Fydda gallu Ie. crowbar o band. Is na crowbar ar y... a giant pickaxe. Come on. Na, beth yw'n gadw ti? Na, Ti gyfer fyny fel. Na. Sad. Rai bod na rhywbeth na, rai bod ti'n gallu gwasgu'r bwtwm eto? Yeah, rwy'n just agor dod y carton o flaen, so rwy'n gallu Rhywbeth tu ôl i'r cart, ie. Yeah. Rai bod yn rhywbeth tu ôl i'r cart. Yeah. Oes e? O lan fyna? Rai ti'n mynd bellach. Beth Hello! gwelys ti? Hwna dyn. Like right fan O ie, o ie, o ie, fi gallu weld e nawr. Oh my god, Gordon nawr. Freeman. Ie, ni angen e nawr. So, sut dwi gallu... Ti'n meddwl Morgan Freeman? Na, Gordon Freeman o Half-Life. Were you? Oh right, sorry. Prif cymeriad, mae'n cael, y crowbar hwnna. Okay, Sorry, roedd hyn yn copy a mistake. reference. Mynd i ffwrdd! O, gwasgu yna. Whoa! O nawr yr un arall, achos wedyn bydd y dau nhw'n marw. Gwasgu fe to, gwasgu fe to, gwasgu fe to. Bydd bound i bwrw nhw nawr, ie? Oh, remember mae'n just mynd i smack o fyna o wedyn yn mynd i redeg. O, symud nhw nôl a ti'n gallu mynd fyna then. Ie, ti'n dda. Strategy fel Abe's Odyssey. Hell yeah. One. O, beth yw hwnna? Okay. Gen i ddim clem o ble wyt ti a ble ydyn nhw. Maen nhw'n draw fyna. Yn redeg at y Good. room. Good. As long as ti'n gwybod. Ah, hwn yn... Okay, rhaid angen ffeindio... thing arall ta. Power switch arall. Oh god. So, a trick yw i ffeindio stuff sy'n gwneud lot o sŵn. Yeah. Gen i bod hefyd. Okay. Ooh! Ti'n methu fforddio pysychu boi. Jeez. Ti'n methu neidio? Beth wyt ti'n neud? Just dim byd lawr fan hyn. Ah, man. Ie, ond os ti'n symud y cart... O na, oedd e wedi symud, oedd e? Ah, so, anghofio hwnna. Yeah, mae'n ffain. Bod yn fyna. Hey! Oh god.
Oes na rhywbeth arall te? Rhywbeth edrych. Mae'r drws wedi agor un. A mae 'na light bulb arall. So mae 'na... Mae'n angen fod rhyw fath o switch rhywle arall. Falle, trwy wneud hwnna, ti di... Os ti'n mynd nôl i ble oedd y ti o flaen. O, oes na rhywbeth right o flaen ti? Beth yw'n... O, just lamp. Ie. Oes na rhywbeth fel drone in. O, mae 'na blooming switch for it. Oh, God. So nawr wneud a dylen ni bod yn okay. Whoa, mae'n mynd right. Fine. Okay. You're fine. So hwnna wedi... Goleuo lan y dau. Yes. Nice. Nice. Oh, mae 'na lift. Going up. Yay! Ah, nice. Akron mewn chapel neu capel neu church neu rhywbeth. Neu eglwys, Eglwys, ie. falle. Neu capel. Oh, gosh. What a motorised. Motorised bells. Ah, so mae hwnna'n denu nhw i un lleoliad sŵn. Falle. Eitha oh. Oh my gosh. Oh, Dwi'n hoffi'r drws hwnna. yeah. Roedd hwnna'n drws cool. Yeah. Do. Angos. So pa ffordd? Fod ni'n dilyn y torches neu mynd mewn i'r tywyll? Siŵr o fod torch golau. Oh, canu. O, pam ni'n mynd i'n coch? Oh god, fi'n gweld rhywbeth fan'na. Oh, mae'n edrych fel dyna yw'r thing a berthi, sacrifice thing yna. Oh my god, nhw'n llosgi fe'n fyw. Please, I beg of you, no! Oh na. Mae hwnna'n cutscene yn dyw e, so ti'n gallu neud rhywbeth. Oh my god. Oh, pie. Oh, sugar. Run! What? You're stuck? Ti'n methu hyd yn oed edrych arno fe? Oi. Just gallu gweld y tan. Oh, no. Oh. Wel, nhw wedi llosgi fe. Perhaps nhw wedi troi fe mewn i un o nhw. Ie, falle. Ond fi'n cael y teimlad bod e rhyw fath o aberthiad at rhyw... bach fel cult neu rhywbeth. Oh! O, beth mae'r ci yna'n trio neud? Rai dilyn y ci, rai dilyn y ci. Roedd yn mynd lan y mynydd. Little mynydd, mound hwnna. Ie, Gadael, ie. ie.
Paid ag edrych. Roedd hwnna'n cool. Yeah. Oh. I need to tell someone. Get all of this out. Get this down somewhere. My father does not know that I'm making this recording, but I need to confide in you, Mother. He has been pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel, but it is more than that too. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before. I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without paying. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it. And Mother, you have never heard such language. I know our finances are dwindling, and his heart is set on restoring the glory days of Scare Hotel, but he sets so much on my shoulders. I'm not sure if I can do it, Mother. I'm not sure if I can be you. Tybed, os mae'n mam hi yw'r peth roedd nhw'n ffeindio yn y cwch. Yeah. Yeah, fi'n credu oedd e. A nawr mae eisiau hi, wel, y merch hi kind of cymryd drosodd gyda beth bynnag oedd y mam yn neud, fel swyno'r pobol i wedyn gallu lladd nhw. Oh gosh. O, mae yna rhyw fath o whisky fyna, oes e? Ti'n gallu... O na, ti'n methu. Ble? Fi jyst ar y bwrdd. Oedd e ar y bwrdd nôl fyna, ti'n methu pigo fe fyny ddo. O. Pity. Helo. Sut wyt ti? Spooks McGee. Oh. Oh my gosh, edrych ar thing menu yna. Oh. Dim lot o fel opsiwn gyda ti fyna, os e? Rai bod ti'n dilyn e, ddo. O na, mae'n ffain. Ti wedi clywed am moisturiser? Gosh. Mae hwn yn mynd i gwneud fi pysychu ydi e. Ie. Da fi ti... Oh. Ti'n really agos i fi fan'na. O, mae'n ffain, mae'n methu gweld ti anyway, ie, ti'n iawn. O. Ie. Rai bod rhywbeth... O. O, na. Mae'n wych bod ti heb marw eto, ddo. Os ni wedi bod, chwarae hwn am o leia awr... Beth yw e? Awr 40 munud, so... Ie, mae angen moisturiser ar ei blwmin pen. Ie, bach yn crinkly. Pen peli. Oh gosh.
Oh, mae right fanna. Nice hat. Ie, yeah, mae hwnna'n eitha cool. O, mae rhywbeth yn y gwyneb fanna, ewch nôl. O na, golau oedd e, sori. O'n i'n meddwl ti'n gallu gwneud rhywbeth, sori, golau tu ôl i fe. I tricio fi fanna. O. Inland bach, dim. Oh, mae just happening now. Oh. Scare point. Point to scare. Oh. Oh no. Ooh, map. Diolch, Beth. Gwych. Elizabeth, wyt ti dal yna? Thomas! Yes, yes, I'm fine. But I feared the worst had happened. You were gone so long. I dreaded that you'd been taken too. A'r teithion nhw'r dyn yna, Elizabeth. Defod. Anllad. Yeah, so sacrificed, basically, fi'n credu. My God. Dear Lord, have mercy. What are they trying to do? That poor, wretched soul. You must be on your guard, Thomas. You can't let them catch you. Rwy'n cadw gweld ci. Ble? That must be Calliope. Oh, yeah, late sorry. mother's dog. I so hoped she was safe. I had good reason to suspect that my uncle had disposed of her. It is so good to hear your voice again. Okay. Just to hear your voice again. Oh. The silence was unbearable. Oh. Cool. Mae'r ci yn nuts. Blemyn ci. Oh my god. Right. Ti'n gallu mynd trwy drws yna ddo? Yeah, parin. Left or right? Fel lan i ti. Dim ots o fi. Ia, gyda ddoi nhw nawr, so... Yeah. Let's mynd i scare point. Actually, let's gweld y map. Yeah, scare point. Let's go. Yeah. Point to scare. Pwynt y sger. O, na. Nifty hwnna. Oh, mae'n deer. Oh dear, oh dear. Oh dear. Oh Dear o mi. Oh dear. Dear mi. Dear mi. Dear. Rwy'n dod. Rwy'n dod ci. Scoobish nes. O, Drian ar sgwb bach. Oh, O, mae'n stuck in a trap. I'll help O you. na. O, ti'n mynd i helpu? Falle bod e'n double trap ddo. So mae'n cnoi. Oh. O. Scooby! O na, rhaid beth ti'n helpu. O, diolch Beth. O, mae'n mynd i bod yn ffrind i ti nawr. Good. Oh, bye. O, Animal lover. Yeah. ie. Oh, hyn edrych yn cool. O, waw. No. I'm ringing like... Yes, come on, alright. Oh gosh.
Mae'n dewis gwych o ran neges y gan. Yeah. Calon lan yn Llandau o'n i. Oh, hwnna'n symud y... Ie. Mae'n pwyntio y saith a. Mae'n bod pwyntiau gwahanol. Pam? O, falle at hwnna. I gallu... Ie, dyna ni. Rhaid bod yna patrwm. Clychau. So nawr... ewch i'r un arall. Lle mae fe'n pwyntio at. Na ddim hwnna... O. Ar fi angen just gwneud y dwywaith. A nawr bydd yn mynd trwy south. De. O'n i'n meddwl, lle bynnag mae'n pwyntio at, ti angen tynnu y cloch fyna. So nawr mae'n pwyntio at yr un hwnna. Nid yr un hwnna. A wedyn, skipio un. Mynd i'r un, mae'n dweud gorllewin edrych. Yeah. So ewch roed drwy gwmpas a gwasgu'r un arall. Fyna, ie. Mae ddim yn... O, mae wedi... O, na. Bydd dim gwynedd dy fi ar ôl. It's not like clue. Falle... Oce, ma' 'na un lle does da ddim unrhyw cloch. Falle Ie. ti angen cael ei pwyntio at hwnna, a wedyn mynd fyna falle bydd 'na ryw botwm neu ti allu agor y drws neu rhywbeth fel 'na. Yeah. Bydd rhoi trio gwneud. Now I'm pinch on east. Yeah. I'm pinch on your goggle. Your glasgow goggle. No, I'm just mynd i... Okay, just gonna dim the climb. Yna clues. Yeah. Ydy'r gan yn Gymraeg? Yeah. Mae hi'n canu Calon Lan. Ie, mae'n un o'r caneuon mwyaf poblogaidd yng Nghymru, ond mae hi'n canu fe mewn ffordd eitha spooky neu arswydus. Mewn allwedd minor key. Felly, ie.
Oh, come on. Ie, does gen i ddim clan beth gwneud efo hyn. Gan i meddwl, so beth... Does na ddim, y peth yw, does na ddim fath o cliw cyn beth yw'r thing am cyfeiriad. Na. Does neb wedi sôn am unrhyw cyfeiriad. Ond fel unrhyw puzzle, bydd yn amlwg unwaith ti wedi ffeindio fe allan. Fel, o ie. Ie. Ie, mae'n stuck efo hyn. Ie. Na i cael luck o beth fi'n gallu meddwl. Okay. Allwn Ie, nhw rhywbeth fel fan hyn sy'n glue. No, dim byd fan hyn. O, ma' 'na... beth ti gael fe? Collar. Y key. Oh no. O, gwely. Does dim clues mewn hyn, ta? Dwi'n just ddim yn gweld. Okay, trio. East, west, east, north.
East, West. west. Wedyn east eto. A wedyn north. Mae ddim wedi neud e. Mae'n mynd i'r blaen, a gweld beth os unrhyw beth yn y blaen. O, falle trio patrwm gwahanol. Oh! Oh, good. Okay. Rwy'n ni cael e nawr. Achos fi'n... Rhywbeth i wneud gyda... O, ewch i'r... Perhaps we're just angen dod nôl ato fe. Falle. Amcan. Archwilio pwynt ysger. Yeah. So, ond mae yna cylinder mewn y peth yna. So, bydd ni angen Yeah, dod fi'n nôl gwybod. rhywbryd. Cael lot o beth. Falle mae fe'n lawr i pa cyfeiriad mae fe'n pwyntio ar i ddechrau. Ie, falle. Oh. Yeah. Be? A dim byd. Ah. Cynlluniau Isaac. Rhaid bod yn ateb ffwrdd o defnyddio'r gan fyrwyth un erfyn. Okay. Fi'n ad penboeth a meddwl o'i fe i fe. Ei addoli'r peth yna yw'r unig ffordd o reoli ei bwer. Wna i wneud iddo gan i fi. Mae ond yn byw oherwydd fy bod yn caniatáu hynny gan fod fy brawd a finnau darparu ar ei gyfer. Oh, edrych ar hyn. A little song grenade ydy e. Panic modulator. Sound waves. O, ewch yn ôl i'r lle yna, o. Yeah. Fi'n credu fi wedi gweithio fe mas. Basically, pa bynnag... Fi'n credu, pa bynnag lle mae'r saith yn pwyntio, ti angen tynnu
cloch ar hwnna. Ie. Ie. Okay, fi'n trio hwnna nawr. Trio fe. Let's rhedeg. So, canolbwyntio i gweld. Ewch i'r ffrant o fe gynta. Mae'n mynd west. West. So, neud y cloch west. Gorllewin. Check o ble mae fe'n pwyntio nawr. We're probably mynd i bod i east. So, Yeah. neud east nawr. Mynd i. Oh, Ed. Ydy e definitely hwnna? Ie. Okay. A nawr mae'n dweud I eto. Felly, os ti mynd ar... Mynd west eto. Ie. I. A wedyn east. Gogledd eto. Oh. Hey! Riff on Hey. syml, oh my gosh. Ie. Ie. Oh ie, mae'r S yn south ar y llawr. Ie. A dyna fe. Yay. Cylinder arwr. Nice. Cool. Amcan wedi diweddaru. Dwi... Chwilio am y cylinder o gwmpas y gwesti. Cilio i'r gwesti. Beth di cilio? Yn golygu. Cilio i'r gwesti. Ewch draw i... Ewch draw. Cilio yw fel... I ewch yn agos i. Dwi'n credu, cilio. Be? Oh. O nhw gyd ar y llwybr? Ie. Mae un o'n nhw, ie. Mae dod syth at y ti. Right. Byddai nôl nawr i munud. Okie dokie. O na, di hwnna'n golygu mae yna rhaid ar fan hyn nawr hefyd. O. Alright, we're now in iawn. Yay. Ys pig yn lan y peth hyn, beth ti'n cael ei galw? The phonic modulator. Melody timepiece. Cartridge harmonics.
My god, beth sy'n digwydd? Ffeindio'r phonic modulator. Oh. Ha ha ha! Oh. Nerds. Oh. My gosh. Chen. Oh, yes. Roedd angen bach o sugar arna i, so ges i cacen cri. Nice. Roedd angen arna fe. Angen ne arna i. Oh my gosh, roedd hwnna'n pen? Yeah. Mae'n y pen normal, a wedyn un o'r fel y rai nhw. Cool. Recording gwych. Diolch yn fawr. Just hi'n crio. Good. Sut yw fi, like, newid? Oh. Cool. Pa ffordd ydw i'n mynd? Oh, hynna just giant square. Oh, mae 'na loads o nhw. Ond ti gyda'r thing yna, wyt ti? Yeah. So ti gallu just troi hwnna ymlaen? Yeah, we can find her. Oh. Oh wow. 50 draw hwnna. Sorry, rwy just eisiau mynd I edrych. Draw fan hyn. Mynd I ffwr. Oh, mae'n a power switch. Oh, tonic. Ooh, mae'n a power switch arall. Oh gosh. Ah. Rwy'n methu gwasgu fe. Oh. Ooh.
Ti rili eisiau cael dau cap fe, fi allu gweld. O, perhaps angen gwasgu'r bwtwn yn gyntaf. A wedyn mynd i'r switch arall, ydyn ni? Falle. Yeah. Ble mae'r switch arall? Rwy'n fynd lan fan hyn rhywle. Neu gwasgu'r bwtwn yna gynta a wedyn un arall. Yeah, Ond ti angen... Ond beth ti angen fel redeg, basically. Fi'n just sneak around. Ond bydd e'n redeg allan o amser, ddo, bydd e? Neu Na, mae'n just police a flick switch. O, oce. Ond o'n ffain, te. O, mynd i ffwrdd! Cerbyd ble rwy eisiau mynd. Mae'n mynd cerbyd right lan i'r switch. Come on. Falle fe sy'n troi off am no ymlaen. Falle dyna pam ni methu yn mewn. Go on. Fi'n gallu redeg. O, mae'n rhaid fan'na. Oh no. Yay! Da iawn. Oh! Oh! Oh, mae'n redeg. Mae'n actually'n redeg. Great, rwy jyst wedi gwastraffu un o'r bombs. Yeah. Faint yn nhw sydd ar ti? Un mwy. Oh, gosh. Ti angen arbed hwnna, then. Fel, tiod, gadle tan amser, ti really angen e, fel gyda loads yn nhw. Yeah. And nhw just True. bangio ar y Cnocio ar y drws, yeah. Yeah. Funny os ti just nagor e eto. Hello. Oh, yeah, sioe! Oh, mynd i ffwrdd rhaid mwy o sioe! Oh, maen nhw fyna. Maen nhw fyna. Sioe wedi torri nawr. Ooh, allwedd y Kraken. Oh, dyna beth ti'n rhoi yn y penglog yna. Cofio? Ar y dechrau? Yeah. Oh, gosh. Dyna oedd y tro cyntaf o'n i really meddwl bod ti mewn trwbl. Oedd y bit pan oedd yn redig at ti. Yeah. O ddim, hyd yma, fi ddim wedi teimlo bod ti really, tiod, rhan fwy o fe just yn cutscenes a ti'n gwybod, wel, so ti'n reoli fe. Yeah. Go away. Oh, come on. Fi'n siŵr bydd e'n sylweddoli os ti'n pumpio mewn i fe. Ie, pawb fi just ddim gwneud hwnna, like, sneak along tu ôl fe. Like, Yeah, yeah.
crack him yn Ie, ond cefn y ti ddim yn pen. gwybod falle bod nhw gyda skills. Ti'n fel bod nhw'n mor Ie. gryf. Ti'n methu lladd nhw mewn ffordd normal. O, rhaid gyda fi allan crack yn ar y drws hyn, ydw i. Ie, mae'r un low fel Ie. un, so... O, ydw i'n cadw'r allwedd? Yes! Ie, good, Nice. good, bwysig. Ble yn y byd ydw fi? Ww. Yn fan hyn. Cool, so... Let's mynd lawr fan hyn. Oh yeah, mae'n a refill. Rwy wedi llwyddo i dod o hyd I cylinder. Ie. Oh, Thomas, that's welcome news. This will surely free us all. Wyt ti'n gwybod ble allai'r lleill fod? I'm sorry, my love, but I do not. My father and uncle, Typical, great. my family, had many secrets, and so much is only now becoming clear. The other cylinders must be in the hotel. Perhaps on the first or the second floors. Look for a way to reach me. Some means to come here to the attic. Hmm. I am so relieved you're safe. Esgusod o'ch fi. Ah! Ti eisiau diod? Yeah, please. Dim byd fan'na. O, roi nhw gyd lawr. O, Ti angen ffeindio'r bit arall. Efallai roi'r crack yn fan'na? Na. O. O, edrych. O, rhaid gallu gwneud hyn nawr. Os o'n gwneud y Grand Hall. Bydd nhw'n ready gada fe? Ie, bydd nhw yn. O, hwnna'n clyfar. Oh god, faint ydy nhw? Mae 'na 4 o nhw! Ie. Oh no. Ie. So ni'n gwybod, ni eisiau ffeindio'r thing yna sy'n tynnu'r cwrw. Y pump peth. O, beth sydd fyna? Beth sydd fyna? Jesus! Kidding me. Oh man. Ti di denu nhw right at ti. Mae'n gael bod nhw'n idiots. Bye! Crinkle face. O, mae ddim yn gadael ddo. O, Mae'n ei fi eisiau rhoi thing dros ceg fi. Yeah. Oh, man. Oh, go. Go on. Ydy e'n clic. Sut nes ti llwyddo I... What? Ble wyt ti? Rwy'n mewn little stafell. Gosh. Oh, mae'n a save point yn great. Ie, falle dyna lle dda I safio fe, o. Yeah. A wedyn, falle gorffen ydi seal. Yeah.
Neu ti cario ymlaen, a na i gwylio ti, a ddim yn gallu cysgu achos mae'n scary. Thomas. Thomas. Okay, hwnna'n creepy recording. Diolch, cariad. Elizabeth. Right, yeah, so... Yeah, so gadw fan eto. Ni'n trapped mewn ystafell Yeah. bach. Wel, ie, jyst Any yn lle tiny gorau i rebel, arbed yeah. gêm. Nice i dod syth mewn i fe gorfod Yeah. ysgoi'r holl things yna. Mae Mike wedi dweud Yeah. any tiny rebel. Sa'n siŵr beth oedd ar y bar. Let's just check Na. beth oedd yn y bar. Ie. Ni di safio fe, so mae'n okay. Mae'n ffain, ie. God. Mynd i ffwrdd, my god! I just get stuck on a drws. Right. Beth nhw cael? Bulldog beer, dragon cider, Victoria Golden Ale, a nothing. Ie, Ooh, newspaper. Right, ni gallu gadael yn newspaper. ie, gael o fanna. Tro nesa. Ie. So, diolch am wylio a gwrando, a gobeithio ni'n gallu gorffen rhan 2 yr Maid of Scare. No Seal, ti o gwmpas pryd hynny o? Yeah, bydd fi yn. Oh, awesome, bydd hwnna'n good. Os ni angen gwybod sut mae fe'n gorffen, felly. Yeah. Fi'n siŵr bydd ni'n ffain. Fi'n credu bydd ni'n ffain i gorffen e yn y sesiwn na. Ni wedi wneud o gwaith caled. So, yeah, cool. Right, so nawn ni gadael e fanna. Yeah. O, diolch pawb gwylio. Gweld ti yn y stream nesaf. Iawn, pob hwyl. Ta-ra, ta-ra.